mau makan tuh, Kim? Ika, Yo, apa tuh? apel. Kok bantu pirawe bantu Apel nggak mau? Pirawe itu. Apel. Pirawe. Apel. Bang kok incet ya? Yo lah cincin emang. Kok apel piaman kok? Oh, apel peman bayi cince. Yo. Modeo nggak mau. Tapi model pirawe bantuannya. Apel kok? Oh, apel. Apel Yolah, piaman. suka tiang lah, Kim. Tahu rin sana ako. Iko kalau napai sama ako piawe namanya ko. Ah, lemak panah. Baik cince. Masalang kalama ko sana. Jangan lupa memakannya sama dia. Lama pa ilo. Bye. Kakak mang kok, Kim? Bye. Barogen na. Barogen? Oh, barogen di teorgen mas suliang gitu. Iya. Oh, la solo ye, jadi padendang, la solo ye, jadi padendang, asik. Ya sana sebelum ambo pi bangali kan nanya terogen kan di babao ewa ambo latihan gini lu lima tampe mak buyung.